Od godinu dana Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta razveli. Kruna njihove ljubavi jeste ćerka Tara, ali zbog čega i kako je došlo do kraja ove ljubavi koja se činilo se zapravo da će trajati do kraja života. Evo zbog čega je došao kraj ljubavi Ane Nikolić i Stefana Đurića Rasta. Ovo je sigurno priča nedelje. Apsolutno. Vest koja je ove nedelje iznenadila javnost u Srbiji jeste razvod poznatog estradnog para Ane Nikolić i njenog 11 godina mlađeg partnera Stefana Đurića Raste nakon samo 15 meseci braka koji su sklopili u julu prošle godine. Pre nešto više od 2 meseca dobili su i ćerku Taru, što očigledno nije mnogo uticalo da se ovaj brak održi. Naprotiv, prema pisanju medija, tada su i krenule nesuglasice i problemi, jer je Ana sve češće ostajala sama kod kuće sa bebom, a Rasta je nastavio momačkim životom. Pevačica mu je navodno skretala pažnju da bi mogao malo više da se posveti porodici, ali on to nije shvatio ozbiljno. Svađe su bile sve učestalije, a Rasta je nastavio sa poročnim načinom života, pa je cijela javnost, zahvaljujući njegovim postovima na društvenim mrežama, bila upućena u to da on i dalje konzumira marihuanu i neguje imidž lošeg momka. Kap koja je najverovatnije prelila čašu je Anino saznanje da će Stefanova bivša devojka biti u njegovom novom spotu za pesmu koju snima sa Ljupkom Stević. Nakon toga Rasta je napustio njihov zajednički dom, a Ana je odlučila da podnese zahtev za razvod braka. Zanimljivo je da su u braku započeli gradnju kuće od 500 kvadratnih metara u vrednosti od $500 000, pa se postavlja pitanje kako će da podele nezavršenu vilu. Oni se do sada nisu oglašavali povodom cele priče, vešto izbjegavajući medije, a Anin advokat je izjavio da su takve stvari osetljive i da će nešto više reći kada njegova klijentkinja dođe kod njega. Prema posljednjim informacijama, poznata pevačica ne izlazi mnogo iz stana, te vreme provodi sa ćerkom i odlučila je da sa pratiocima obrati putem društvenih mreža i prekine nagađanje medija, već otvoreno kaže kako se osjeća. Dok je mladi pevač i kompozitor za vikend otišao u Švedsku, gde je imao zakazan nastup i povodom bračnog brodoloma, par se za sada nije oglašavao, a šta će se dalje dešavati u porodičnom domu Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste, ostaje da vidimo.